Ndabasuhuje mwese ndabaramukije mwese mudukunda kandi mudukurikira gatanu kuri gatanu hano kuri Rwanda Pulse News. Amahoro n'imigisha bibane namwe, mwarakoze kandi muri abantu b'agaciro cyane. Niba wabyutse bitameze neza ndagukomeje, iminsi ntihwana, ejo bizagenda neza kandi humura, aka kanya byahinduka. Rero iki gitondo cy'uyu munsi twabateguriye amakuru yaturutse muri Kenya mu byabereye mu nama ya Forward Africa yahuriyemo n'abaperezida bamwe na bamwe ndetse harimo na perezida w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida Paul Kagame. Muri iyo nama rero hafatiwemo imyanzuro myinshi itandukanye, ariko mu ifoto nziza cyane turi kubona hano harimo perezida w'igihugu cy'u Rwanda mu isuti nziza cyane y'ibara ry'ubururu, ndetse hagati harimo Macron, Perezida Macron wo mu Faransa nawe mu isuti nziza y'ubururu na cravate, ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi nawe mu isuti nziza y'ubururu. Mbese iyi foto nziza igaragara yuko Macron ahagaze hagati ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi, abafashe rwose bose ubona ko afite confidence zo guhagarara hagati yabo, arangiza akabahobera n'amaboko ye yombi. Rero dukurikiranye iyi nkuru neza, gufatira u Rwanda ibihano muri rusange nibyo Perezida Macron yagarutseho, aravuga ngo Amerika yafatiye u Rwanda ibihano. Gufatira u Rwanda ibihano rusange nk'uko Amerika yabigenje ntacyo byatanga, Perezida Macron niko yavuze. Perezida Emmanuel Macron mu Faransa yagaragaje ko gufatira u Rwanda ibihano rusange mu buryo bwihuse bikurikije umurongo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatanga amahirwe make yo gutuma u Rwanda rugirana ubufatanye n'amahanga. Umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa yabigarutseho mu kiganiro aheruka guhera mu itangazamakuru RFI na France 24 i Nairobi muri Kenya, aho yari yitabiriye inama ya Forward Africa yahuriyemo n'abarimo abaperezida benshi ndetse na Perezida Paul Kagame. Ubwo yabazwaga kuri ibi bihano Washington yafatiye u Rwanda ndetse no kuba Paris yakurikiza uwo murongo, Perezida w'Ubufaransa yavuze ko gushyira u Rwanda mu kato bishobora gutuma rutarushaho gukorana n'ibindi bihugu, ahubwo asaba ko habaho ituze ndetse n'ibiganiro bitaziguye hagati y'abaperezida Felix Tshisekedi na Kagame. Yagize ati hari amasezerano n'amahoro asinywe mu mezi ashize, ariko ntituvugisha ukuri, aho amahoro ntarengwaho mu buryo bwuzuye. Macron wakomozaga ku masezerano ya Washington Kinshasa imaze hafi umwaka isinanye n'u Rwanda, yavuze ko kandi ko gukurikira mu buryo bwihuse umurongo wa Washington wo gufatira u Rwanda ibihano byatanga amahirwe make yo gutuma u Rwanda rugira politike y'ubufatanye. Yavuze ko igihugu cye gishyigikiye inzira y'ibiganiro byagutse birimo ibihugu byinshi. Macron kandi yasabye ko habaho ibiganiro birimo na Uganda ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere kugira ngo hasuzumwe neza imiterere y'imitwe iri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ikibazo cy'inyungu gishingiye ku mutungo kamere w'ako gace. Yagize ati ikiganiro cyubahana kirimo Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi ndetse no kongera guhuza ibikorwa byose by'ubuhuza ku meza y'ibiganiro nicyo nemera kandi nicyo nzakora mu izina ry'Ubufaransa. Macron yashimangiye ko Ubufaransa bwifuza ko habaho kubaha ubusugire bw'imbibi n'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku bw'ibyo ingabo zose zikaba zigomba gucyurwa. Mbere na mbere si iz'u Rwanda gusa, ahubwo iziri kuri ubwo butaka bwose bwa Kongo. Macron yatangaje ibi nyuma y'amezi make Washington ishyize bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda ku rutonde rw'ibihano bya OFAC. Barimo Stanislas Gashugi uyobora umutwe w'ingabo zidasanzwe, Ruki Karusisi uyobora diviziyo ya mbere y'ingabo z'u Rwanda zikorera mu ntara y'Iburasirazuba, Vincent Nyakarundi usanzwe ari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Generali Mubaraka Muganga. Reka tunyarukire i Goma, aho banki ya AFSM 23 yatangiye guha abaturage inguzanyo. Banki Kadeko yafunguwe na AFSM 23 nyuma y'uko Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari maze gufunga banki mu bice bitandukanye
bigenzurwa na FCM 23 bakababuza gutanga serivisi z'imari ku batuye mu mujyi wa Goma. Mu mwaka ushize nibwo FCM 23 yafunguye kiriya kigo cy'imari nyuma y'uko leta ya Kinshasa yari maze gufata icyemezo cyo gufunga banki mu mujyi ya Goma na Bukavu. Ku itariki 11 Gicurasi nibwo Kadeko yafunguye gishe ebyiri mu mujyi wa Goma mu muhango wayobowe na Vice Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ishinzwe ubukungu n'imari Shadrack Amani. Uyu muyobozi yagaragaje ko byari ngombwa ko ziriya gishe zifungurwa, asaba abaturage kugira ngo icyizere cya Kadeko bayifunguramo za konti. Umuyobozi w'imari n'ubuyobozi bwa banki Kabasha Amani yasabye abatuye Goma gutangira kwizigama muri iriya banki no kuyisabamo inguzanyo. Yagize ati abaturage bashobora kutugirira icyizere kuko iyi ni banki y'abaturage, rero turabasaba kuza kwizigama. Iyi ni banki y'abaturage, mwese n'ufite amadolari 10 n'ufite amadolari 20 yaza kwizigama. Turasaba abaturage bakora ubucuruzi buciriritse nk'abama bacuruza inyanya n'ibindi bintu bitandukanye byoroheje, bagomba kuza gufata hano inguzanyo bakabitsa rwose nta kibazo. Banki igamije kwizigama ariko nanone no gufata inguzanyo biremewe. Banki yatangiye gutanga inguzanyo, abamama bakora ibintu byoroheje baze ku bwinshi bafata amafaranga yabo imbere hariya bayabyaza umusaruro. Serivisi za Kadeo nko gufata inguzanyo ntacyo bitwaye. Umuyobozi mukuru w'iriya banki Javan Dusabe Sangano yavuze ko mu zindi serivisi iriya banki izagitanga harimo kwakira imisoro n'amahoro, koherezanya amafaranga ndetse no kuvunja amafaranga y'amanyamahanga. Uyu muyobozi yavuze ko umuntu ufite ingwate nk'inzu cyangwa ikibanza yemerewe kugana iriya banki ikamuha inguzanyo, mu gihe abadafite ingwate bo basabwa kujya bashyira hamwe bagakora itsinda kugira ngo babone inguzanyo. Biteganyijwe ko mu minsi ya vuba amashami mashya y'iriya banki azafungurwa muri Centre Ruchuru, Masisi na Minova. Twabutaka ko uwari umuyobozi wa banki ya Kadeko Igoma ari igice kiyoborwa na FCM 23 ubwo cyahafashe kikahatsindira kikaba cyarahafunguye ibikorwa byinshi, ibikorwa remezo byatangiye gukora. Uwo muyobozi rero Javana Dusabe Sangano arimo arasaba abaturage bose kugana iriya banki ya Kadeko. Rero abaturage mwese muyoboke banki ya Kadeko, mugende musabe inguzanyo mwiteze imbere, cyane cyane dore bavuze ko abamama, abantu bakora uturimo dutandukanye, ubucuruzi bworoheje rwose. Javana Dusabe Sangano arabashishikariza kuza mugafata inguzanyo ko banki irimo gukora neza rwose, mukizigama mukanabikuza mugatwara n'inguzanyo. Murakoze cyane gukurikira inkuru zacu, turabifuriza ishya n'ihirwe kandi umwami Imana akomeze kubaha amahoro n'imigisha. Rero mwe mwese mwakoze subscribe, Imana ibaha amahoro n'imigisha. Nawe twumvisha aribwo bwa mbere, turagusaba rwose udushyigikire ukore subscribe rwose, tuzamuke cyane tujye tubagezaho inkuru zose ku gihe. Murakoze, Imana ibaha amahoro n'imigisha. Amakuru nakagaruka. Ciao ciao ciao.